ngatorana kasenengan dek semul santoso ayah sepujukan ayah Dimas ngatorana nyabis matoran abdi banyak miskaulah sasa Banika rukun karya malem ora ndak semulje santoso ayah nasi kong ayah Dimas sayang kurang nyamperna tak langkong kau lanyo onama Mama Dimas kong langkong panika madamat drui bapak kawati sesepong kong langkong ibu Tumina ibu Ikawati sejukan oseima tak ketinggalan panika ibu matui kong langkong panika ridho juga asu panika rusti laban sri aratati pola boleh panika werti kabilang ayana kena juga ayana fina bungana santoso tadak pada gelaran angka rukun kahaya onapa boleh panika berdekasa kabilang panika mama nasena juga mama nafina napa boleh panika iya ngasana tunta wak sukaning pon pada alungku kabilan panika ibu ngasah kong langkong panika pada nabiya ibu warati ruak wiwi ayah alila kong langkong bukan bade panika asri mama alila marah asan panika ayana adiba cukan san wiyani mama adiba panika sorry cukan nyonya laili mat seri ayah pausen wak si manik mama pausen
panika Agus Ayana Asrin wa mawiya mamana Asrin wa Effendi Effendi wa ayat ayu kong langkong panika gede Aida mama ayu tak katikeun seneng bunga pada tanpa nama samakin wak nili nyonya istri milang dayat wak ayana Ferdi Maryam mamana Ferdi panika pun pada akompol asana kung de wangsung merawi seekor kak bapak asana wa ali bandi ayana aska tuker medek nama tanda pada santoso permada tangrokon karya sesiang lebih persatuan da agrok tapeng sor wak katua namat awi siraja nyorsor siraja nyorsor tukang nape pada panika madang saipol dungannya mana ruak pada titin penaros panika grup tapeng sor cukan semon tewak agamis nawi ajimis nawi cukan ajak persatuan nare agrab tabeng sor santoso
santosone ayana siku nape boleh wa ayana di mas bila kawati mamana siku juken mamana di mas sesepok mati bapak kawati waktu minat ibu kawati mak ibu santoso Islam ya ibu santoso kongde wa rite wilabun asu wa musti bersarang koma sorokala sekarang santoso seeka niat mak bilet malam samangken paneka wonten kaungku santoso kerja nalik marani kojo mat pocile kerja santoso tersalamet tersalamet Sotengne menarama yana sukirones ani kok macerek
sesiang lek indah pamiri malam sagon tomak karya ane kokon pada kaator de simulje Santoso ayah siku juga ayah Dimas kong lakong padika nyonya ipon bede Ikawati mama siku juga mama Dimas sesepuh padika dari Ikawati bapak Matrui bapak Ikawati juga Tumina ibu Ikawati kong langkong padika Husaima tatoepon ibu Santoso Miss Labia padika tatoepon ibu Santoso seneng tade pada malam samangken pon teka hajat madeteng rukun karya padika salam pangesto dari peten kaula kong lakong dari sakancah rukun karya Nika Santoso rukun karya ngat orana kaset Tantara ibu Asaima dan sepona tetan Santoso Persatuan agrep tapengsor semakarongan mat awi ane kok katuana siraja nyorson wakle katuana arek sipun ayana fatur bilang titin mama fatur ane kok sebentar ane kok pajaran rukun karya nape boleh juga padeka adi mesnawi aja nawi kong langkong padeka bedaryo sakima juga pajaran nagalandang padeka kan pajaran nagalandang anglik kusumo setak wiksa padeka dungan nembutnya naos nawati nape boleh bodoh kamar lamun wak yasin lamun faisal
padomat awi seeko cak si raja minum le raja minum mat awi najen minum le tak kira mabuk najen mabuk mat awi segenteng tak kira kok penasehat derek matawi sema kerongan si raja nyorosor katuan narek pak saipun ayana patur titit mama patur seeko cak penerus satapeng sor titit anak seratin maju nawak mau saya jangan reng semenem kan rumpun berek ya, mau saya jangan rengkangan rumpun barak itu. Puji syukur alhamdulillah tangki tretan torbole. Asareng binareng tomita karsaepon ajunan Gusti Se Amor Bu Alam. Inalika puji malam saat mangkin kadinto den gula ampun tabangki selera tur apa pangkin dengkun paseman mulje. Kalabun rajekeun treka soce aropa aki. Niku salameteun iki. Kakabinane bukan. Bukan lan iku. Boleh gue, kamu bapangan tanda mata dia nih, bapangan tanda. Adiknya menapangan tanda lagi. Setanto epon enalika saat makin den gula ampun nyambung tor nyumbang gabungan. Mungku selera epon semulje bubak santoso, ayah serega, siku dan Dimas. Tor juga nggak dinto deka ebu, Ekawati, Mama Ziku dan Dimas. Setanto epon saat makin kak dinto ampon pol makompol setuju dan tretan le boleh masih semak saring si jauh setuju tak kena ya ampon pada rambu ampon pada asing seneng kun benar terop kak dinto kalabun kabudaan sami cimpur selera tarjikan pangarep dan gule kak dinto malar muke satu hajat epon simbol je bapak santoso saring ibu Ekawati tanto epon ekapunti saring ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala tarjuken sempo songkem pangabukti kauncuk mungku sesepo salarepon semulje mat ruwi beba Ikawati sareng Ibu Tumina Ibu Ikawati tor tak katinggelen eka dintondek semulje salarepon Hozaima Ibu Santoso sareng juken gado Miss Labia Ibu Santoso. Satu jenis kak dinto ampun sami sepa alongku tor jugen tos ngantos dalam pementasan dukun karyan yang malam makin tor tak katinggelen kak dinto dek tretan Ridawi Esu nama boleh bude tretan Rusdi sareng Sri Hartati sareng jugen kak dinto salerana Mas Wardi Mas Wardi ayah Sena dan Bina biasa kak dinto mak lain si Mas Wardi si bule buni ayah Sena buni ya ayah Adit si burai maksudnya murah uning iku oh lanjut ini bude grup tabensor tarjuken tak katinggalan dek seteja grup agentong tapi tak atali agentong tak atali ya ini ku makna apa agentong tak atali oh kadinto pimpinan pon
Tretan sana nika Jipno nggih. Ani kasih pinggir nika apa nika? Dari pisan. Ini kan pisan nggih. Oh. Ketika pisan nggih terjugan kadinto Arifin sareng kadinto sana nika. Oh senyep. Senyep bego aja. Oh senyep sep. Baru juga di kakak Halim sediri gili ya. Tretan tor boleh. Pramila diri kak dinto taiki amar ketuen gula abita acemu iku amoro ngalencak diji kan naik wah. Abita tatemo kerong ngaten gula mak tadek pada. Seto geding si budi katur. Angli buti surepon Bang Suris. Tor tak katingilin kak dinto ningo Senawati. Napa boleh kak dinto diri katuana tapengsor. Kak dinto si Aceh. Nah. Bujak na Effendi mau bengamat hawi ya. Ya. Mohon kata anjung ya ninggu kerap. Engkau ninggu kerap nengi bungging lau. Mancing nengi bidang ya. Buat kita bentak tangan. Mak Effendi ni anak saya. Effendi. Siapa oleh Effendi ya? Mat hawi kok Effendi. Ngereng dekali Osnawati. Gending pun apa sih putih atau lagi Osnawati? Sampun dah gending buru gending dah bagi buru. Gending bus papang kabitin dah iki. Pramila gitu. Ambarga ampun teti lalampan seampun dah gending jabi sebagai apora dega le abu mas asis sedu jendas ampun padu kompak kena iwa yuk stok cek di seperti sego asitau gending ram-ram sebudi kator selamat malam tor selamat mir sagi.
rukun karya Ikawati rukun karya ayana persatuan nek kok dapengsor katuan wak sendipun kaya nabatur eka niatan dana meri mula santosa sama kompona satagetan bila sarung kone manati kata depan sepekir Ikawati siang benemalem karajana takok tak karajana takok Padeka dirasa kita atur sesepuh Bapak santosa gelar karja penangka kon karya kon
santosole tentunapun andi karja madatarakan kariyara kon
pada Bapak Sum Rawi kocak Bapak Asana Bapak Asana Saipul ayana pator katua anak agrupta Sikadino taretan toru bule teratur gending sampun ya toraki angli buti surai pun ning husnawati tidak lah saya jangan nak kena murlau ambil lah sudah malar muka tete setong kacu mampuren mungku selarai pun semulje kakak ten gule kak Santoso. Oh Ale Santoso, Ayah Siku dan Dimas, terjuken adik Ikawati, Mama Siku sarang juken Dimas. Inilah, ini bicara pada yang alas ya gua. Terjuken tak katinggelen, beten gule ngatore songkem pangabukte. Kedek kasih Raja Nyorsor, kedek Mas Effendi, tandanya memang kawi. Terjuken tak katinggalan, ikan itu dikasih mul Jembang Saiful, minang kakak dari grup Tabengsor. Terjuken ikan itu deka Ibu Haja, ika Haji, nama haji ni Misnawi ni. Oh, mon haji Jibril je, kau tak sangka kau. Haji Misnawi, sarang hajat Nabi lah, tempat mon sedikit kau. Terjuken tak ketinggalan dekat sekretaris di grup Tabengsor. Budak Tretan Aryo, sa garis miring ikan itu Saima. Terjuken tak ketinggalan dekat Kama sarang Senane Ningsi, Mbak Ningsi. Tak ketinggalan juga. Lihat lagi Tretan Torbole malam baten gue lagi ibu neneng Itisa Lobuk.
Kacamatan Beluto, alhamdulillah bekto malam mangkin Kak Dinto ampun tantung de pun bere. Wa insyaallah laku malam selaki tabangki boleh sareng situ aja jagan carukun karya. Malam Kak Dinto malam saya pertama. Du malam laku sampai napangki sareng den gula. Wa insyaallah dari rompen Kak Dinto de bere kurang lebih 4 kilo 5 kilo rasanya 5 kiloan ki. Orang lebih 5 kilo dari rompen bere di kakak bere tepak utaboy pon res neng edisa ampun tan bere bawa asero kata aku kalau kan kalau ngojak orang lebih jangan tahu neng serang ngokor lebih dari 5 kilo itu tidak mak matawi saya ngokor gua dari 5 kilo gua tor jigen kirim salam dari Tapeng Sor saya tak mare-mare karena gua ya terakhir dega orang spesial. Zah, dia jadut ngudetin makin yang cukup mengerti gua. Zah, pas ngocak si kak Mat Hawi, ngocak si bang Mat Hawi jangan de rumah jangan sih ngocol aku tok ke Mas Jaka gua. Oi, Effendi gua, Effendi. Jadi makin grup Tapeng Sor nyaman Mat Hawi coret ben Mas Jaka nyamai Effendi gua. Jangan matawi jangan untuk yang seseorang jangan ketika mendung hitam di atas kepala biarkan hujan turun nih guys ya. Sejana Mas Arya menyersar malolo jangan beremajan. Ketika mendung hitam sudah di atas kepala biarkan hujan turun jangan ya. Ketika badai datang biarkan daun-daun kering berguguran jangan ya. Ketika aku selalu ada di pandanganmu, biarkan cintaku bersemayam di hatimu. Ya Neza. Gila ego aja. Masuk tak masuk? Masuk iki. Mas Jaka. Hah? Buat mamanya Titin nih Mas. Ya. Bayi buat mama Titin nih gua aja nih. Biarkan cinta bersemayam di hatimu gua jadi ngocak sejak saya bersama turena estona tika lek mungkudek bula tika aniko aropa akih sampan kakerongan gua nanging bula aniko tak bisa ngontab beri pelok bibir bula sanyatana tarisna bula nalikana tapangki setong kenengan sebenget asrena kantos paduka lepai cek sapa eseti enak benar besi rasa aki bula cuma rasana angin nggak keruduk gua berat ego. Ada pas ngocak jan. Pas ngocak saya mana hadapi jan. Kini kau rasana ate bule jan. Zah, pas ngocak. Ada makan jan. Sejana kamat hawi. Aduh. Hah? Korang. Oke. Begi. Beda petugas saya kasa. Oke. Deka mama Titin jadi untuk dari Mat Hawi jan. Ngocak si bang Mat Hawi jan doh Mat Titin. Mak emo namen apa bang je namen badi tembugi ai gua. Dak ada jan. Mak emo antara ka parabot je pangorpi lembugi ai gua. Lanjut aduh. Hari ya jan. Wah. Cek toro Mas Jaka pon maropu buru pon maropu reng miring pon taliran. Nyare kae nger Mas Jaka ai gua. Nana boh. Dalam debunan ini kan salah sawaruba gua. Salah sawaruba ya kan. Setong sampai 4 gua. Angsalkan atin bel bijaksana gua. Wah. Deka mama Titin. Deka mama Titin dan gula jamak nyombong apa moden tadi. Orang laki bini nikat orang jek marabut sarong. Marabut jalan, menabi marabut sarong mon ki anyar nih kasih trika esa sarong omelepet pun bila laju sebit itu serbit gua. Tapi mon marabut jalan, rosak tepak anyar yang kui boleh. Tepak rosak tepak anyar yang kui boleh. Itu cem sedikit. Makanya orang keluarga nikah cem, orang laki ngerti kasih bini, orang bini ngerti kasih laki. Setong. Orang bini nikah mon apa juga swarga bagi. Nikah, pon tanya aki dek kiai sing bagi setong.
Orang bini nikah kudu ngabukti toro ocak dereng laki. Sekaping 2 kudu aja ke kehormatan. Sekaping 3 anika kudu pinter aja ke hartanah. Nalika laki nikah keluar nyari lako. Nomor 4, napa pamintana orang laki karbo orang laki toro ditamasok. Lah, tak kira aja ya apa boleh. Mama ngocak bahasa laki sunah rasul lah iku aja. Iya. Aku boy sunah rasul kan sih. Aku boy Mas Effendi gua. Yuk. Dekale Osnawati. Sia. Ndak. Gending. Lah. Gending permintaan gending. Yuk. Dekale Abu beda setong permintaan nikah dari terdanten gula Mas Effendi garis miring Madhawi se lako nyorsor anika minta gending angling Madura keng versina aniko yup tayubun sang posangan kasapa jan kana iku. Masih bersama saya kemas syuting kadang-kadang. Hah? Ramayana. Oh Ramayana aja. Yuk deka Bang Madhawi. Mất thì chạy nhưng là lệ, mất thì nghi chung được kìa. Chạy nhưng là để cả mà tapi yuk setong gending angling Madura seperti kayak Tor. Selamat malam Tor, selamat biar sagi. Badan celep ini kok tak mere-mere. Duh tak mere-mere. Madhawi tika kabula jakna ajantia. Bila kadung karep pas jari gente boleh jadi kating kadung karep nyari gente boleh badan celep santoso betenta muke maklako tika lako nyaria gente ceki mamana titin roaki beda cek mamana titin roaki beda segede andi akrab nikah tabeng ser nikota
baik pikiran hancur mun kitu kata mengsor miser nyeting aing bulat peka tina bula pokok abad cuek mat awi mun kira bula pas idua Pacet pula abad cuek perketanang acurak males mun kira abak pas itu cuek panji arah mak aku baik pikiran meles aku anak mula dengan nyinglah mun kena tikala abad cuek dumata ngala aing batai talam effendi mak kangsa tikanya lah jering bula tak kira luang jering bula tak kira luang mama nanti Dumak kang salah dikanying lah jareng bulan tak kira luang serati tak kira semalam mula maksa sasa badalaku maasa puan bulan kan ngojak bulan iko singing lah
nyare pangi numen rasa mata nyare pangi numen ban bulala dikata saam membana titin Ongkuan apakah? jangan santoso ongkuan tak kira bedika Bok na paning nga keset wah. ai injek ko bula ajalan ku nyare ampongan ampongan antara bulala dikata ipe bulan ngalaleng nyare ampongan rama yana Mak laju tiba ngempung amalolo ayana titik. Mak tak si bulan iko abi-abi cek pabodo kareta. Lamun minum dikakatipi anu sing dika mabuk numak bulan iko kita iambi matami cek rintikan iko tak bisa kabula cek rintikan kabula tak bisa Mun nginum maneh cuma nang emeng kang seratin nang emeng kang takok kenyang le jaknya banyak seratin takok kenyang jaknya banyak mat awi najen ngampong le diangkat nuan bila datang ke mamana titin ni koki kena najen ngampong bulale tak kira luang-luang udah dek najan
Cek. Tabuan stop. Tabuan stop. Tabuan stop. Talangkong de setuju para lebele seperti apa yang tadi pengisto ongke dari deje toron kalau hah dari isawa ongkena dari deje toron kalau sekaangkui ongke langkong dimen kika dinto binian salah seterena binian lakean binian geluh lakean tak lakon de lebela si anu sesepuh minta tolong pada kulit atas nama ketua di Tabek Besar sing rema binian ka ada dari daja toron kalau deki ongke boleh di daja jadi minta tolong kalau bela madrasah kalangkong